An Ginoo madahayo, ngan madaman haymo. pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo, sumala kan San Juan. Pagimayaon ka, Ginoo. Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan, maabot an parabulig, an espiritu han kamatuuran, nga natikang hanamay. Susuguon ko hiya nga niha iyo tikang hanamay, ngan magpamatuod hiya may tungod haakon. Ngan magpapamatuod liwat kamo may tungod haakon. Kay nagin kaupod kuman kamo, tikang pagod hatinikangan. Damo pagada na ako nagsusumatay iyo, kundi diri paini niyo maako siya na. Kundi kung umabot na ang espiritu han kamatuuran, igtutuddo kamo niya ngadtuhan nga tanan nga kamatuuran. Diri hiya maghihimang raw haiyala kalugaringon, kundi maghihimang raw hiya hanin babatian, ngan magsusumat han mga butang nga tiarabot. Paghimayaon ako niya, kay natikang haakon, anig susumat niya haiyo. Akon an nga tanan nga kanan amay, sanglit na sa ding ako haiyo, nga natikang haakon, an igin sumat haiyo han espiritu. An Ebanghelyo hanaton Ginoo. Pagdayaon ka, Kristo.